U programu Radio televizije Nijagara u više navrata govorili smo o srpskoj školi Nikola Tesla iz Nijagara Fallsa. Sa razlogom. Postoje već 10 godina i postižu odlične rezultate na planu obrazovanja. Ali to nije sve. Pokrenuli su i dve inicijative koje su urodile plodom. Prva je bila prije nepunih 5 godina, kada je na njihov prijedlog, na njihov zahtjev, Skupština grada Nijagara Fallsa odlučila da rođendan velikog naučnika Nikole Tesle bude zvanični praznik u ovom gradu. A druga inicijativa uspješno je okončana ovih dana. O čemu se radi? Specijalno za televiziju Nijagara govori koordinator Srpske škole Nikola Tesla Borislav Živković. Prošle godine, nakon proslave 10. Teslinog dana u Nijagari Falls, tačnije 10. jula 2019. godine, podneli smo zahtev Niagara Parks Commission da se područje oko Teslinog spomenika, koje je ujedno zbog neposredne blizine svetski poznatih Nijagarinih vodopada jedno od najlepših mesta na svetu sa preko 12 miliona posetilaca godišnje, proglasi trgom Nikole Tesle, Nikola Tesla plazom. Odnosno da se kao takvo ucrta u sve geografske i turističke karte, zvanično postavi na web stranicu Niagara Parks Commission i da bude deo propagandnog materijala ovog područja. Ujedno, ceo kompleks, od spomenika Nikole Tesle pa sve do Ranking Power Generation Station, hidrocentrale iz davne 1905. godine, čiji su generatori bazirani na patentima Nikole Tesle, bio bi povezan u jednu celinu i dobio bi jednu potpuno novu dimenziju. Nakon višemesečnog dogovaranja sa predstavnicima Niagara Parks Commission, 22. novembra 2019. godine dobili smo rješenje da je naš zahtev usvojen, a pre nekoliko dana, tačnije 13. januara 2020. godine, usledila je i zvanična primopredaja proklamacije trga Nikole Tesle u Nijagari Falls. Ova više nego lepa vest dolazi nam u godini u kojoj naša srpska škola Nikola Tesla proslavlja dva za nas veoma važna jubileja. 10 godina postojanja i 10 godina obeležavanja dana Nikole Tesle u Nijagari Falls. Iskoristio bih priliku da se u ime Srpske škole Nikola Tesla još jednom zahvalim Niagara Parks Commission na razumevanju i na veoma brzoj realizaciji odluke u zvaničnu proklamaciju. Isto tako hvala i Kanadskom Tesla tehničkom muzeju i njegovom osnivaču Nemanji Jevremoviću na našoj dugogodišnjoj saradnji, koja će se, iskreno se nadamo, nastaviti i u buduće isto tako uspešno na obostrano zadovoljstvo. Hvala svima koji nam pružaju podršku sve ove godine, a posebno na čestitkama koje smo dobili iz celog sveta.